sana menyenyana. Ja, sudah betul. Kamu sayang pesan pakai bang jole ki tsho ke ha bla tlo eno ka ke tlo pula o fe ke a le ho ngwane ke a le ho Anjati na private. Alright. mela nate ke tlo ka dueta bona dueta tsa ke bokae tsangan o bo mphepa ke tse pedi tsa dueta basadi mokgatlong wa gona wa basadi sa le wena o tshwanetse o be setho sa mokgatlong ono le banna ba ba teng o teng ka tropong ka mona masela go tshware jwang o tshware jwang o re tshware jwang yo tshwanetse o ntshie tsona tjena o rekele anyane senyana mona o rekele le mona o tshietse motsi ya hao ha ke re go phela basadi busane mokgatlong a ke no kgona lenyalong la mebane tšhabe sentse bobile ba mokgatlo wa kopana ba ya lebisane ena a se ake he wena o swanetsa gore ke ntse ke tshela ka go ya gago tlameo o kore ke eme mo fela ke batla mošanyana nkukisa uka ga ke tse ka yone wa tla nkukisana tlo nkukisa ngwaneso di boima ntho tsena uka o tlo go phakisi o gola tla kena montate wa lona nkile koto a jana ke itumolo a tlotlabe pula ka ha ikwaletse ka tsene ka ga ha sa botšile le tšwela sentsele pula ha bule dibelang tsa gao sa fele o tla masane motho a se ka tlhatla le mati ka koto ntse ke gopola tsatsing leo ka mona ka bona mosadi elwaga ka re gona jale ke gopola hantle fela ka morago moo ne kutlwe ke le kore I felt so good about it kutlwa ka ga ke entse ntho monate bona bo finally I was able to fight ke fumane ntlo yaka and I was happy re sa nane ke tlare ka tsatsi le leng le gona le ntho e tsena e etsagalang e re ke tla re kopana tsenana go tlhagelwa ka ditaba tsena ke basadi ba se le taba o fela o swetswa brai ha ntse re etsa mona ke tseba go qala mosebetsi wa ona ke ba ba hlaga ke ba ba hlaga basadi be se batle le kgale bomme ga ba hlapile jo ha bona manyo ka seshwa sa hae a se ka ba motle o ko bone putla re hlae ga tseba ba jotsa gona ba e kae basadi ba se ba batla le kgale basadi motho a ke batho basadi ba sutlweng ke banna ba ke basadi manyeo tloma wena bona ke gae mo tloma kene nako e se ile bomme ko gohle re potlapotlakeng keneng ga ona batho ba bangata ba tlang ke lona fela batho ba itseng ba tla ga re keneng
Ke pula ka ntle ka mane ha e tumme. ya tla kgale re e batla kgale re e batla Jwale ke kopa re itsebise re tsebe ho tswela pele. Re qala ka batho ba batjha. nna bomme ke na Thabiseng Lethielane e le go tlile mo nepaetseng ga o amohela mme re thabile haholo ha o tlile a se kgatwe nolo eno e o e nkileng ya gore bona le gona letsatsing le ga o amohela. Nna ke Methato. Ke sebetsa mona ke le social worker ka Sesotho ke mohlabolodi. Ke a leboha bomme, nna lebitso la ka ke Matsitsi Tshepe. Ke setho kwano mona Shehive. Ba bona ke shebile wena gobane bana ba bang ba se ba ntse. Hei nna ke mema Makgethe Phumane ka la wa ntseba ke mme mona a ratang tlontlolahle mona ke bua le bomme ba bang ke ba betsa taba tsa Nna ke Refile Mkhulu. Nna ke founder member ya Shehive. Fela ebileng hape ke moradi wa mme Makgethe. Jwale le nna ke fodile ha ke le tjena gobane wa utlwisa gore ha eba ntho tse mo etsaetseng di mo etsaetse ne ke le teng a ke go tla ke sala monyane ene le dinketsang ya gola nna ke tlala go gona go kgoleng ele hle bana ba ke ne ke bua le bona le metswalle ya ka le yona tabena CGPU ba ntse ba inkile mo ntse ke ba tlokala tse ding tsa di case tseo neng di etsahala. so nna ke ntho ne ke batla ho etsa ba ke bona wena ho bona lona na le tsebo e nngwe na o ka le bakae ha ke but ha re bue ntlheng ha ke na le mona le mo di 14 ha ke ngwana mohlomong a hlekefetso o tloa le 10 ho fitlela gona sa tsebe gore ke hlekefetso ebile o sena le batho re sa tsebe ka ntho tu maponesa mohlomong re le hae re tseba fela go tla o bonkgono ba ga tswa o bapala now eno go ngwana tla ke tletse a ifihletse gore a e bolele kapo a esba ke se wa ka tshireletsa motswadi ba ha ula ke nna ke ne ila o fa tsela eo go wena o tla me o nke tsela ena bana ke kinya ba tsela e di betla ka hlonya ho fela ila ula fumana tsela ula batho na di tsebo. Nna le yena ngwaneso wa moshanyana gona re la ga ya magare enough re qetile re kgathetse go bona mme wa gona a sa fara le gona ne re sa fara emotionally ne re kore e ne re ha re dula re thotse le ngwaneso go dutse re bua ka ha bo gona ne re no bona ne re na le kgatello e golo ke mogala gare e fella hona mona nna ne ke la usia nna from the start ke bile moholo ka ba ka tswelella ke ne ke sena boyfriend ka ba ka la religion ya la paleso but ha ke na le nyalong ke kene le nyalong ka motho yo batswadi ba henne ba twaetse mme wa ka le hona ke kene ka tsela hore fela o latile sekolo mo na go lo di fedile ha ba fitla itho ba la lenna ka mo ho mo ya ba bele sekipo sa ke nna bele ke di tse sa tla moele heso o bona ha ka di phatho tsene ke di apere tsaka ke nna ka o kwane ke tswa sekolo ne ke tshabela ke di ditshile o latela hore o silafetse motho o sa tsebe lotho o abusitswe ka tsela e nngwe o tle ke veditswe ka ntho sa itsebeng ene la ke fitla habo ya ba ke a tebelwa o bona hampa e hola ba re a ka gona o a kgalwa selapa le ka basotho ba entse ba ha e fitla mane se a kgetso di ma uniform ene tse ke ya apere go tle ape ka mo mona wa ke lebetse ba wana ka ha ka na go ne ba ke lebetsa ke mme ke la ka go bohloko ba ne ke sa tsebe lerato ne ke sa tsebe lerato but ke na le ngwana ha ke bewa heso monna nayo ha ke bewa se ke ra ipatla mosebetsi ha ke le mosebetsi mo ne ke sena hele sekotlo sena leto ntate ha o la fitla le ntate a motle o na pa hantle ya ha fitla ba fitla hlela fela ka mona ka mo ke lenga ka teng a ikela matlong a manga matle so ne ke motshaba ne ke le moputswa tlenne ke khutle mane ne ke mmone gore o na le mme a hlapileng ke khutle ke tshaba le batho ntate nana o betsa bana no tlo ba bolaya ha o gape lona ntho e utlwa gore tlile ke nnete ka ntho e ke nnete ha ga khutla ka o go hana kena ka mane ka moo go na le sebakanya se ke se etseditseng gore batho ba fitla moo e be go gapelwa ka teng ka ofela ka o go hana kena ka mona ka mane tsa ke fitla ka mo fumana be theng nkwa a nkile thipa
a fasitse bana ba babedi ntho a nanang sa e bolela gore ntate wa gona o itse o tlo ge bolaya ele ya petala a fasitse bana ba babedi ka kgwele ka mogala eno a mogolonyana a tlile mogaotse monwana ke bona ba tlile ka utlwanela ka thipa o nkile thipa no entse tjena itse mo thipa e tshwanetse o theoela monana ba ke morra ke motlha ka morago ha ke morra ke motlha ka morago ya ba ke kgona ho hula ngwana batho ba se ba phasalla ka nte ka manene ba bona hona ntho e tsala a mfosa ka thipa bana bane ka mane ka tlung ba bona hore mme wa gona ke no fosa ka thipa gobane ke na le bohloko bo ke naganang gore ke fodiso odima bona ha ke boletse e le nngwe ke tlo utlwe ka ga ke a fola ke tlo utlwe ka ga ke otlile tlhogong ka ntle ke hloka gore ke qale manene wa ntse ke nagana batho ba ntse ba le jalo batho ba bile jalo ke tla e otla nyenyana ne neng kgatelelo ke gona kone ka falana ntho e tla o filisa go tlametsa matlasa a bona jale ash ke moshimane go la fitla nkuka ha ntse ke sa fono a nghulanya ba tswa ka mantse ke hlobotse o troponela ga ke ga ho tswa ka monono ya ba ilo patwa mamme wa ka hodimo mane mme wa ka se le motho a sala moholo ndele etsa mahlong a mme wa ka go femetse go ya ntweleng ke tsalla ya mme wa ka hayo cause o hopola ntho ha nke tsalla ke le go mo mme wa ka hape ngwana e bene neng o keletsang ka fono ha o tsena nako ke nka mfono ena a ke ke mohlankana ke tshwantsa ka maoto a ke ha ke tshwantsa ka maoto a ntsang gaya ene ke holedis ke motshiare ke ngwana hao ene ke rata ne ke le dikuru ne ke tshabela but he was the one ne ke molopolla ha ho le batho hana batla mmola hore bana ba bang instead ya hore ba tshwane le refilwe ke go la ja lena a ka sebetsana le enga ya hae ba sebetsana le enga ya ena ya bona ya situation ene ba e phela ka hara le lapa lena against you go ba e sebedisa against mme wa bona so ke dumela hore bana bana nna le nna ba hloka hore ba batle ba tsebe hore ba tlo fumana thuso o go jwetse ntho ngwe le go phuthuloe go rona yo taba ye o ikutlwa jwang ka yona ena ya mathatana bana ba hao ba o etsetsang ngwana le gore o jwetse ene le ngwane wa le mong kapa bana ba hao ka ofela ehlile ne se ba o bona jwale ba o tswetse matla ba o hlekefetsa pele o ne bona la ena ngwanana le yena o na sa kene tabeng enono ya go nketsa ditaba tse bohloko empa ka moraga gore abuti wa ya nketse taba ya bohloko ga ntse ke o la ya ka goma o la itjwetsa go bjale se le yena a tla etsa dintho tse ding go mantswe ha ile ga bua re go hlakile gore motswadi molemo bola wa ke bana ba ha ya re ha e ba ne ntse go etsa ntho ne o etswang ke abuti wa ka a go no se hantle hona le ye ha ke re e motho ntsetsa go tebetse ntata gona e ngwatla go hlokobalene ha ba le utlwe go ena nda twa bona o tsile bang o tsile na kwana ba a betsa ba a ba bolaya batho ba se ba le ba go lentjena ba ga ke tebetse ntata bona a tsa bontate a ngata ba bohlale ebile tokelo tsona ba di tseba empa ba etsa tjena batho o tla bona ka diketso gore ba di tseba a kere ene ha o bua ka tsa hao o tlo bona gore ha o jetse motho ntho ntšha I learned from situation re la ga ba ka hara yona gore wa tsa keng re na le bothata ba gore re le bana ha re di tsebe and ntho eno go hobaneng we are made to believe gore a o ngwana wena ha ona tokelo a ke ha ke etse mohlala ka nna since ke le ngwana ne ke se ngwana a tsebang sa maikutlo aka ne ke sa yotse mang kapa mang le ha o no ka ngotla le ha o no ka nketsa ntho empe ne ke sa e bolele nka so bana ba ka nna ke batho bana ba ehlile se batho ba tle ba kopana le batho ba bang mauka o ke o wa lebella motho a senang lerato go fana ka lerato bana ha ba hola bana le lerato ntho tse ntse tsa di etsa mme bona ke ntho tse ba bone ntate wa bona a di etsa ba dumela hore mme ke ntho e tlameha ho tswa tjena go ga holo mme wa bona eno o tlameha ho etsa ntho tseo ke mogona ba ntseng ba mo etsa tsona jwale le go mosebetsi wa rona o moholo ka ga lapa la mme gona jwale re tshwantse ho teana le bana ba hae
re tlo dula fatshe le bona ge ba fodise ga go yo ba lwantsha bana ba gago ga ba tlhoke o lwantshwa mme ga bana ntate ya ba ratang o tla ba re neketsa ka mantswe ka mabitso a monate fela go na le wane a kere motlhang a leng teng goba a dula a le teng a kere tlhekefetso enana ba tlhekefeditswe le bona ba gotse le yona ba gotse ba bone tlhekefetso e leng e le bophelo ke mokgwa ba bonang gore e ka re ka fetoa ya ba ge tswela pele mme a sa tlwaetse ke tlhekefetso le nnang ka mohula a tsotse ka tlong ka mohulanya ka mo etsa metlholo ka mo etsang wa bona ke na le ngwana le tjena a shobedisitsweng a ntseng ka tsela eno o na le ngwana ga ona batho ba teng ona tjena and pain eno e ngwatla gape that's why ke reng gona le gore nne ke itshwareletse morago ntho ke batlang gore le nke bana ba ka le ba fodise cause mane ke utlwa ka re ile a ntlola bana ba tseba o tswela pele ka bophelo ga e le yane nna ke sa ke ka tlhotse ke gokela kae go yona violence ha ntse re experience this abuse a kere e a hola ka kelelong jalo ka ntse re tjho bona ba bona ile bophelo and e ba mpe ho e fihlelang extent ya hore ngwana o bone ko ntho o experience teng ngwana ha wa ka tlo experience because ha ba tloa ba lwantshitse tlhekefetso enana because ba o kona tse ngwana o phela ntho a laena e phela kore o bile le ngwana a sa tseba lerato a sa etsang e fihla e etsang ke mo le mo we want to break the chain of this abuse kaofela in general empa le ho tla mo go ba butlile gore nka fumana bophelo bane ga nyenyana le laetsa gore ke utlwa gore go na mo nka bjetsa batho taba tsaka ba di utlwa go na le motho a tla nna ga o hlanya gampelo gona tša se ke le lehlanya le motse ba mme o hlanya gampelo ke mmala ka ga batho o a hlanya batho ntho se nketsang le tsona re bile mahlanya kaofela ka nnete go etsela ntho tse ngata bane nako o hlekefetsa dintho tse o tlelang bophelo di ba ngata bona bo tseo batho hle ba ka qetang ko ba etsang qeto ya hlanya o so ka o bua le mohlwa ko re tje o ditsitse e bontse go qoqela mohlwa mathata a hao wa utlwa taxi e ngwe le ngwe ke e palama no mamelwa nna so o no ka hlapa ya gore ke a hlanya ha o hlanye o ntso ithusa ke pete ke laeletsa thabe disumedi ba tlile dimpolai ke pete ke laeletsa thabe bogata disumedi ba tlile dimpolai a ke ne ke rata monna yo ntse na ke sa tlotse ke rata monna bila ke hunters ba sa ba to kill me chasing a man you understand bila ha kotsa itolo Thabeng disumedi ba tlile dimpolai bila letsa thabeng disumedi ba tlile dimpolai Tanora. Just teases you, you think he loves you. I told her bolaya. o ke kwa pheta mistake o mahara ya go ya mono ha tletile ne mona Le ha senka ka kopana le tšhankana gone tsa ke go o go ntse monna yana o sa ba tla ha once bitten twice shy fela ke le letseng go bane ha o so phone ha le hande o tshwanetse o fola ke bua ntho different the somehow there is a second time there's a second chance for ntho nngwe le nngwe no
Jonathan.